Ya rivatanganedza murahu apa ka Venda List FM ri tshi naye mueni washu Azwibali Azwidiwi Netshituni Dokochi va khou isa phana nga tournament inoni ya Avhatakali Foundation tournament ine ya vhone muleji khala thengwe ndibva matshelo nga dzi 5 December sika dzi 20 December. He tournament ine vho zwipfa vha zwibade vha tshi khou ṱalutshedza uri hu ḓo vha tshi khou itea mini zwavhuḓi nga u to angaredza upfu ḓo vhona zwithu zwoṱhe zwine vha zwi ḓivha zwori zwi a takadza. Vho Azwibali Netshituni na tsho tou thoma vha nga ṱalutshedza vhathetshelesi uri tournament idzi dzine khoma ngadzo dzi khou ḓo thoma nga tshifhinga ḓe. Tournament is no go thoma nga mugivela dzi khou thoma nga 9:30. Nga 9:30 dzi khou thoma tournament ri khou thoma game tournament ri thoma nga 9:30. Vha tshi khou ri khou ḓo thoma nga 9:30 zwi mbo ḓi ri isa kana straight hanefhaḽa kha uri vha ṋambe vha ṱalutshedze vhathetshelesi uri ndi dzifhio thimu dzine dza vha hone kha rona dzi group vha ḓi ri ṱalutshedza uri dzi group dzo ima nga nḓila ifhio. Muhashi na vhathetshelesi vha Venda List FM group dzo ima nga nḓila group ndi group A guma kha group B. Group yo thoma ndi group ine ava A ndi thimu dzine ku thoma nda mangivela ndi mukundini ndi amba na muvuma. 9:30. Ada game ya uvili ada ya Thogwe na Ngalavani nga 11:30. Ada game ya vhuraru ndi ya Waterfall na Chamurungu 1:30. Game ya kushuisela ndi game ya Chandama na game ya Tipi 3:30. Arika group number D muhashi wa Venda List FM ndi Rambuda na Santosi nga 9:30. Acha Maheni na Chidongolove nga 11:30. Acha Polovo the Fox na Mabira 1:30. Na mahungu yobo na sapro aba oba na thaidzo ka sapro ya dita consumeri to balelo da mara hoje na mahungu ina mangaya nga iri ya vhuraru 3:30. Gasonda ya 12 na 13. Na group D sumba group C yo thoma ndi madziva nani game yo thoma na mabade na vadira na chira musi atakaku atachira vhulu ime pesa ya vhapiri ya na lurango nga group D dia sonda kuko da tenjeni na mangaya ata mafukani na United Artists ata chikudini na mulodi ata lukau na muleji Fire Voice ibane la haya muzvino muleji Fire Voice yezo muhashi na vhathetshelesi Venda List FM dzine vho Azwibali umbala zwa vhana vha vhaloi vhadziveka ngayo ya dzo vheiwa nga nḓila ya vhuḓi nga maanḓa. Zwine nda kufuna zwone ndi zori hedzi thimu dzi ri hafha ndi thimu dzo fhambana nahone dza mashango o fhambana zwi amba zwori hafha fhethu hu ḓo vha na vhushaka vhune ha ḓo vha havhuḓi nga maanḓa kha mashango manzhi khathihi na kha vhathu vhanzhi vhane khamusi vho vha sa ḓivhani vha ḓo kona u ḓivhana vhane khamusi vha khou ṱoḓa khamusi miṱa vha nga ḓi wana hanefho hanevho vhane khamusi vhane vha khou ṱoḓa miṱa na mini ngori thi vhaṅwe zwi khou konḓa ni a wana uri khamusi vha khou ṱoḓa miṱa fhedzi zwi khou konḓa fhedzi hu na dzi bola dzo to raliho ri sa khou tou zwi ṱuṱuwedza fhedzi ri khou amba kha vhane tshifhinga tsho no swika uri vha wane heyo miṱa vha nga kona uri vha thusalee hanefho vhane khamusi vha khou ṱoḓa u ḓibveledzisa nga ha
zwiṅwe khamusi talente dzavho nga ha u imbelela vhuimbelesa zwo ambiwa upfhi hu ḓo vha fhiwa tshikhala vhathu uri vha kone u bvisela talente dzavho kana vhukoni havho khagala vho ralunako vho ramuzika vho ambara masheḓo ya zwi amba zwori hafho fhethu hu ḓo vha hu tshi khou sumbedziwa vhukoni ho yaho ngo fhambana na dzi bola zwi amba zwori ḓo vha ri khou vhona vhukoni ho fhambanaho vho Azwibali Netshituni. Ndi zwone muhashi murwa wanu nga Avhatakali nunga shingo uri vhathu kha vha ḓe vhoṱhe govha ḽoṱhe ho ḽivhidza hoṱhe vhurwa vhupembe devhula hoṱhe vhuvhidza ro vhidza mitalo ḽoṱhe thimu dzoṱhe dzoṱa govha ḽoṱhe vhasongo hangwa nga thimu yo tonga ya dipeni vhasongo hangwa nga thimu yo tonga ya artist ndi dziṅwe dza thimu dzine dzi a funa u tamba dzi playoff zwavhuḓi vhuḓi muhashi hafho fhethu hu ḓo vha hu ṱangana thimu nnzhi dzoṱhe ho vhidziwa thimu nnzhi dza mashango o fhambananaho nyani hoṱhe dzo ḓikanyiwa hoṱhe dzo ḓikanyiwa muhashi uri hafho fhethu hu ḓo ṱanganana lune thiḓivhi uri bekeni ndi na mupfhelo wa malonda wo hafho fhethu muhashi wanunga Avhatakali shingo uri kha vhathu vhoṱhe vha vhone vhudzudzanyi ha Azwibali vhumbana zwa vhana vha vhaloi zwi tshi khou tshimbidziwa nga nḓila ya vhuronwane muhashi ya ri tshi khou tou sola ri tshi khou sola vho Azwibali muhulwane washu kana nga tori chairperson kana president wa tournament iyi kana wa foundation ya Avhatakali nunga foundation tournament ndi muimbi nṋe ndi muḓivha vha muimbi nga maanḓa vha tshi khou ḓi imba nyimbo dza tshingondo vha tshi tori tswelavho hu ḓo vha na u sumbedzwa ha riṋe vhathu nga president uri vha kona zwifhio president kwamba president wa hei foundation ya ntuni ya Avhatakali nunga ndi kwamba Avhatakali nunga ni muimbi wa Azwibali lune hu ḓo vha na uri vho Avhatakali nunga khamusi vha ri tswele nyana zwine vha kona zwone zwa muzika kana mini arali vho hopfi vha songo amba vho vha songo ri vhudza fhedziha arali vho zwo tendiwa vha nga ḓi ri tswela ngori nṋe ndi ḓivha ndi vha ḓovha muthu wa muzika hello hapa mueni washu tonga rono khauwa naye a vha ri ndi tevhelele hello ya nda sa tsha vha pfa vho Azwibali nda sa ḓivha uri muhashi hezwo a si tshiphiri enda zwithu zwine ri tea uri zwi dzumbe vho Avhatakali nunga shingo ndi munna ndi muimbi a tshi interview nga dziṅwe dza dzirasi na ka phalaphala na phalaphala hola munna u khou sumbedza uri u ḓo vha a hone ndi muimbi wa tshidzumbe u ḓo sumbedza vhathu nyimbo dzawe ende na nyimbo dzone dzine ra khou dzi yone ndeme ine ḓo kata vhaswa no ita uri muthu musi u tambula u sa nyame vhutshilo ndi vhulapfu vhutshilo ho lapfa u fhirisa mathada muhashi lune u ḓo vha hone murwa wanunga muhashi ndi muimbi wa tshidzumbe ene vha ḓo sokou pfa mangondo a khou dia hoṱhe vha ḓo sokou mangala ri tshi khou dzhaiva riṋe vha Azwibali khou imisa ṱhoga ri tshi khou fara zwidulo ri tshi khou dzhaiva ri tshi khou fara zwidulo ngori ndi zwingondo zwihulwane zwi na milaedza mingana tshana koto ntakadza vho Azwibali vha ri ndi muimbi wa tshidzumbe fhedzi zwa zwino vha ri ndi muimbi wa tshidzumbe fhedzi ri tshi khou amba naye vha ri ndi muimbi wa tshidzumbe u khou ḓegwe fu ḓo vha hone mana ndi muimbi wa tshidzumbe aḓivhi u pfhugeimba nga tshifhingaḓe hone a vha muḓivhi vhathu ndi muthu ane u ḓo sokou bvelela u ḓo sokou ri ḓo vha ri tshi khou ombedzana nṋe na vhone uri hu munna khou tea u ḓa ima nga tshifhingaḓe kani muthu ane vhunzhi ha vhathu a vha muḓivhi vhunzhi ha vhathu a vha zwi ḓivhi zwa uri Avhatakali nunga ndi muthuḓe vha ḓo tou mangala a tshi khou imba vhathu vhalelo tevhela miziki yawe ende vha tshi yo sala vha tshi sedza vha vhona ndini mudzukanyo ndene muṋe wa dzi tournament ndi hafhune vhathu vha ḓo thoma u ḓivhusa uri hayi u munna zwavhuḓi ri nga tou vhea nga heyi nḓila vho Azwidiwi zwi amba zwori Avhatakali nunga u ḓo vha hone a tshi khou imba hu tou vha uri a ri thu ḓivha zwori lini
hani gai nga chifingade fedzi udopesera o imba ngori ndi muimbi wa chidzumbe chipinga na duva ndi zwa chidzumbe ya elo duva ake atikukona uri ndikupfa ndotakala vazvi atikukona uḓifara ndikupfa uri hafha nona chitichi ndikupfa ndotakala nga maanḓa ndikupfa ndotakala nga maanḓa uri hafha fhethu hei tournament ḓo takadza nga maanḓa ngori na nne sa muhashi ndo rali wa Venda Stephen athi thumuvhona tshi khou imba fhedzi ndi tofa dzinyimbo dzawe nda dovha nda mupfa tshi khou amba kha musi kha dzi radio khulwane zwi ḓo ntakadza nga maanḓa zwi ḓo ita uri na tshiṱitshi tshi takale nga maanḓa hezwo ndi fhungo muhulwane muhashi zwi ḓo ṱuṱuwedza na vhunzhi ha vhathu vhane vha pfha songa vhone vha songa zwikone tshiṅwe tshifhinga arali vha tshi khou humbula kha vha humbule vha tshi khou ita tshithu vha songo sokou humbula vha tshi khou dzula na tshine tshi ḓoḓa vho dzula so hezwo zwi ḓo ita uri zwi takuse na vhathu vhane vha khou nyaga zwi ita mara vha ḓivha vha zwiitisa hani vhafano homu nawo so vha kona u ya khaye vha khou nini uri nṋe ndi siya hune vhone vha vha hone ndi zwiitisa hani muthu wavha nayo ndi a vha vhudza muhashi hafhanoni vho Azwibali ndi khou tama nga hetshi tshifhinga vhone ndi khou vhafha tshifhinga tshori vha to eletshedza vhaswa ndi a vha themba nga maanḓa ende ndi a vha funa nga maanḓa ende ndi a zwi ḓivha zwori vha na nḓivho haya maipfi ori vhone vha ri he a vha khou dzhia tshikolo ndo ḓi amba ndi a ḓivha uri vhone vho ya tshikoloni muthu muṅwe na muṅwe o ya tshikoloni hanefho he a guma hone ndi tshone tshikolo tsha hone pfunzo i guma hanefho ndo zwi pfa hafha murahu kha mbekanyamushumo yo fhela vha tshi khou amba naho ndi songo tea tshikoloni nṋe ndi khou ri haya maipfi vha a thuthe kha vho Azwibali nṋe ndi khou vha vhudza uri vhone vho ya hanefho he vha guma hone ndi u ya tshikoloni ngori vha khou kona u kuvhangana lushaka loṱhe ḽinia ḽoṱhe na kana Venḓa ḽoṱhe ngo to angaredza vha kona u vhidza na vha dzi newspaper vha ḓa zwi amba zwo ndi u ya tshikoloni hezwo vha Azwibali lune vha songo ṱhibanela fhasi vhone vha murangaphanḓa nahone o ṋangiwaho nga murena zwino nga haya maipfi ndi khou tama vhone nga minete mivhili yoṱhe ndi minete minzhi nga maanḓa khou tou ṱuṱuwedza nga minete mivhili naho kha musi tshi nga vha minzhi nṋe ndi tshi khou vhona unga ni minzhi fhedzi ndi miṱuku kha muthu ano ṱuṱuwedza sa vhone fhedzi ndi khou tama uri heyi minete mivhili yo salaho vhone vha vha khou tou ṱuṱuwedza vhaswa naho i miṱuku fhedziha kha vha i shumise nga nḓila ine kha musi vhaswa ḓo sala vho vhuyelwa ngo ndi a zwi ḓivha zwo vhone vha ḓo i shumisa vhaswa vha sala vho vhuyeliwa nga nḓivho ine vhone vha vha nayo vha Azwibali ndi khou livhuwa muhashi tsho tshifhinga tshe vha fha tshone ndi tshiṱuku mara kha vha ri ndi sacrifice ndi ita uri tshiṅwe na tshiṅwe vhaswa vha fhedzisele vha khagala kha zwezwo zwine ndi nga amba zwone kha musi zwine ndi nga to zwi vhudza vhaswa haningei nnḓa ndi zwa uri muswa vhutshilo hanu ndi ha ndeme inwi na kha muṱa wanu nditshedza kha muḓini wa hanu nyimele ine ya vha hafho muḓini wanu a si ya vhabebi vhanu ndi ngoho hanu hafho shangoni zwi khou ita uri nini ime nṱha ha mahaḓa a vhabebi vhanu ni vhe tshedza ni vhe ni vhone no khou vhona zwa phanḓa zwino muswa ṱhonifhani vhabebi vhanu vhudzeni uri ni khou nyaga u vha vhudzeni uri ni khou nyaga u bva gai ni khou ya gai ndithani u pfa zwithu zwa vhangana nyimele a i dzuli yo ralo ndi ngoho heyo zwiṅwe muhashi na vhathetshelesi a muhashi ne vha nga phirisa kha zwine vhone vha vha zwone nyimele yavho muhashi nṋe ndo tenda uri a i dzuli yo ralo nga zwine vhone vha vha zwone ndi ngazwo ndi tshi khou zwi amba ndo khwaṱhisa na ḽipfhi uri nyimelo yavho a i nga dzuli yo ralo hezwo zwine vhone vha vha zwone zwino a zwi nga dzuli zwo zwo ralo vhutshilo a vha litshe zwa vhangana vhudze uri vhone vha khou nyaga u ita zwifhio kha vhutshilo ende tshine vha khou nyaga u ita tshone kha vha ḓivhudze uri vha tshite a tshi nga bali vha sa hangwe u rabela kharani vha tshi tea u rabela kharani vha tshi tea u phasa a vha songo hangwa u phasa hezwo ndi khou livhuwa nga maanḓa maipfi a ṱhuṱhuwedzo hafha vho Azwibali Netshituni Dokochi ndi to funa nga maanḓa ḽipfhi ḽori Azwibali fhedzi tshifhinga fhanoni a tshi tsha ri tendela
vangato onesa vathetshelesi nga minete nga sekondzo zigati